अहमद मरुब पाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात की चाम सुब एपिसोड माई पाकना पांथोनब बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर समित बर्ता यावना बीजेपी की अवांग थाक की मिफम असी पांथोखरे इप्सा दग डे ऑब्जर्वेशन कमिटी सिंधुना 15 सुब डग डे ऑब्जर्वेशन थौरम पांथोखरे मितई मैतईबू शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चनब हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर पीखिब डायरेक्टिव अदु मणिपुर लेंगाना थबक ओंथोरक्त्रबदी STD-CM ना अकनब खोंजंग कया संसलगनी हाइरि वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना थाजब पिरकपदगी इम्फाल यारिपोल लंबी थिंगलंबगी खोंजंग हांदोखरे अमदी हौखिब पुंग कुनमरी असिगे मनुंगदा इंडिया कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा केस अनोब मसिंग 9,455 थेंगनखरे खुरुमजरी इलिट टीवी की मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिर पुनोपुर ऋषिकेश नावरेम तराम नौचरी मियाम मपुंग ई पाव पीद्रिंग मांगोइनना कोविड-19 गा मरी लेना लेंगांगना पीरिबा SOP सिंगांगना सपिनबा खंगनजरी मियाम मतम पुंबदा मास्क उपिबा खुद सा सेंगना हमदोपिबा अमदी मी अमगा अमगागी मरक्ता फिट तरु लापना लेबिनबा खंगनजरी मसिदा सुनतना कोविड-19 गे वैक्सीन सिंग मतम चाना कापथोपितुना लाइचत असिबु लांतेनबदा अदोमतोमसु थौदांग लबियो हाइना इलिट टीवी की माइकैदगी मियाम दा अपील तौजरी हौजिक मपुंग पाव मियाम दा संदोना पिजरी चलिबा था असिगे अप्रैल 13 इंडिया सिनबा थुंगना पांथोकनी हाइना सेम सारिबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात की चाम सुब एपिसोड माई पाकना पांथोकनबा बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन लोइना बीजेपी अवांग नोंपोके थौदांगसु पुरिबा डॉक्टर संबित पत्रा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट A सरदा देवी मणिपुर चीफ मिनिस्टर यावना बीजेपी थंबा संगलेदा मिनिस्टर कया बीजेपी ऑफिशियल यावबा मिफम पांथोखरे मिफम अदुदा मरुआइना हौजिक कैबिनेट मिनिस्टर ओइरिबा सिंह बीजेपी की MLA सिंह मरुआइना हाइरोक AC की MLA TH राधेश्या उरिपोक AC की MLA KH राघुमनी लंगथबा AC की MLA कराम श्यामना चिंगबा कयाना सुसरु याखी ngasi pangthokiba mifam adu loirba matungda manipur gi chief minister CM Birena pangmi singda haikibada malema sida miyamna khwaidagi pamna tanaba asi Narendra Modi gi man ki baat asina oiri state asigi oina Bishnupur district ke Loktak Patta pangthokadoriba asida BJP ki national spokesperson loirena BJP awangno poke thaudang su puriba Dr. Samit Patra saru yagani loirena tongan ba constitution kaya dasu man ki baat thorom pangthokani hairi man ki baat ki warol asi radio amadi TV da miyamna mijeng taba phangani मसीदा लेबाक मियामना मन की बात असिबु मिजेंग ताबियो हाइना अपील तौरखी बुथ खुदिंग मी चामा चामदगी तादना पुल कांदा अदुगा अखोगी स्टेट लेवल की अचौबा भूपेंद्र यादव जी यूनियन मिनिस्टर लाकनी अदुना अखोई लोकताक तौगनी अदुगा केंद्र खुदिंग ऑनरेबल MLA ऑनरेबल मिनिस्टर यावना लोइना पाक्सना पांगथोकपिरकना यामना इंपोर्टेंस होइबा अदुई मथक्ता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चनबगी चनगदोर बाहाय बतारे तुम मणिपुर की भारत की मियाम पृथ्वी लेरिबा सिदैद ख्वाइदगी मयामना ताबा पोसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सी ओइरे अब मधुगी नुमिसिदा अखोय याम सिस्टमेटिकली तौरकांद वर्ल्ड की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चननबसु अखोय मयाम भारत बासी पुनः मन होनगदोरी मसिदैद मणिपुर लेबिरिबा मणिपुर की प्रजा पुनः मंगना हाइरिबा मन की बात से आइदर रेडियो और TV मफम लेबसिंगना मन की बात ताबियु हाइदना आई पार्टी की माइगैदगी अमनि सरकार की माइगैदगी मैं अपील तौजरी अमरमदा BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट A सरदा देवीना फोंदोखिबदा मीडिया द मियामना पंगी द इबदी खंगदे पार्टी मनुंगी ओइना नुंगाइनादब करिसु लेते मपानदा केम तौरिबा MLA सिंह पार्टी के टेबल द ऑफिशियल ओइना मसागी पर्सनल थबकी दमक चटपनी हाइना चे थारक पलै हाइखि अमदी लाकदोरिबा 2024 के इलेक्शन असिदा BJP ना चाउना माइ पाकनी हाइबो वफमसु फोंदोरखि पार्टी की ओइबा लेवल ददी करीमता अखोय मिसअंडरस्टैंडिंग लेते हाइदना आई प्रेसिडेंट अमा ओइना आई मसिदा हाइजगे मरमदी कइगिनो हाइबदा अखोयदा मपानदा लेबा तोंगान तोंगान बा मीडिया दा इरकपा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯦꯇꯔꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦ 29ꯗ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ all bullet injury gi sumai tawdana treatment chatpanena letter pibirei adagi sumaina personal thabak aikoi gi problem gi damakta mapanda leibani family gi kai gi haidana koi wangjing ten thagi haibe sumaina loina mak letter se aingonda leibani na hojik phawbadadi party gi line da karimga misunderstanding amata leite ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 30ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ 100ꯁꯨꯕ एपिसोड स्टेट ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯨ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄ꯭ꯔꯇꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯨꯡꯂꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯔꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ A ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 23ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯄꯨ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯔ 1891ꯗ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯞꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯛ ꯗꯦ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ GM ꯍꯣꯜꯗ 25ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ MLA ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯏꯞꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯇꯣꯔꯥꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯖꯤꯠ AIRꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯒꯤꯟ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ amadi ipa ipusingbu ikai khomnaba utpa oina miyam pumnamakna minute ani tumina leptuna ikai khomnaba utki thorama siga mari lenana ipsagi president oina lairiba tawrambam bridget na makha taraduna thamlakpa warolda imaleba kitamak ningkha tamnaba haiduna kanna honakhiba amadi lanfamda thawai kakhiba ipa ipu ninghanaba leitana chakthok chaningai oi haike amadi mikha ponba hairaktaba ipa ipu singna ning tambagi damak thawaina pontha pikhiba sakhangoba amadi khanghodaba sing asi haujike mirol amadi lamdam asigi tungi hawalariba mirol singna khangnaba amadi tongan tongan lamgi kachin koya yaunaba hotna binasi haina su thamnamki amadi anglo manipur war ge wari sing asi hawalariba naharol mahiroi singna khangnaba haiduna larik oina yaunaba haina mahakna makhatana haiki सिदी मसी मिरोल सिंग असिदा पीदबा यादे मसी खंगनदबा यादे हाइबगे पांदम असिना मांगदा थमजरा कांदा अखोइना कन्न होनजरा कांदा हाइबा कनो सिंग असि लाकपनी अखोइना सिगुम्बा थोरम असि पांगथोक जरकपसिदा इसिदा अखोइना ngasi जस्टिस कमिटी गा लोइनरगा हौजी हौजी लेरिबा डिसेंडेंट फैमिली सिंग पुल्लगा इप्सा गा लोइनरगा समिनरकदा थोरम परेंग अखोइना पांगथोक जबदा सही मे मनुंगदा थोरम 13 ने अखोइना पांगथोक जगदोरिबसि थोरम जी हौजी लोसंद्री मनुंग चलिबा थोरम सिंग मनुंगनी अदना हाइरिबा थोरम सिंग असि ngasi बाबा लेप्तना पांगथोरपा मतमददा डिसेंडेंट मयाम सिंग असिना ngasi थोला कांदा जस्टिस कमिटी नत्रगा इप्सा थेंगनरा कांदा मखोइगी नुंगाइबा हरावबा फोंदोरपा इपा इपु सिंग अदुगी ngange khangdana leramba sakhangdana leramba unsung heroes mayam sing ado ngasi di mek sengna photo yauna loinana puthora kanda ekoina miyam mangda sandokjarakpa ase mayamna jo yamna phajaba sajok pibiraktana ekoi pungning thogor pirei lebak miyamna su ngasi bawbada ekoina puthokjarakpa hero singi manungda athauba hero marfuga nipan ekoigi kutta ekoigi custody da ekoina phangjabada ekoina thigachabada leijare Mitai Mitai bo Sedo Tribe List Chananaba Tribal Affairs Ministry da Manipur Lengana recommendation thakiba Haukiba March 23 High Court of Manipur na directive ama pikiba do Manipur Lengana thabak to onthorok trabadi Sedo Tribe Demand Committee Manipur na akanba khongjang kaya sangsalagani haiki wafam asi ngasi Manipur Press Club ta pawmi sing unaba mada STD CM gi President Yumnam Dirat na phungdokibani mahakna makhata na haikibada Manipur Assembly ki Hill Area Committee yauna hana Sedo Tribe List ta yauduna leiraba Manipur gi Furup Singi Mahiroi ki loop ama oiriba All Tribal Student Union Manipur atsum amadi atai loop singa yaning daba ulakpa asi thamoi sokna nuai to fawi haiki Sedo Tribe List ta chaliba haibadi chingda ngaklo paibagum tampak ta su ngaklo pihan ba haiba asi lamdam asigi yalhomi pumnamaki interest ani chingnaba nungnangba leirabasu pumnama government ka tanaraga phaminaraga wari watai sanaraga wakai minaba yai maramaduna hanadagi su haiduna lakpa mitai bo ST list ta chalhanbiyo hariba asi hauminarakliba leminariba hanana ST list ta yauduna liba furup singi mahiroi ki yauna loop singna yetpiganu sogatpiyu aikoi punna hingminasi haina dira chunamna apel toroki
ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ NGOꯁꯤꯡ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ UNC कुकी इनपी यामना कन्न कन्न रिएक्ट तौरेबा हाइदि मैतै याम थिना एडवांस ओरबा कांगपुनी मैदि जनरल सु ओय ओबीसी सु ओय अदगि शेड्यूल कास्ट सु ओय अनमाय तौदना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन फंगाबा कांगपुनी अदन मोयना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन तालिसि मरम चादि प्रोटेक्शन फंगाबदि हाइदना मी हमदा मिसगाइड तौयेबा अखोइना मरुइना तालिबा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन सि अखोइ लम सिगिनेबा लम असि थांगै संना लैपा अमगे लम अमा रिजर्व तौके मधेदा मिटोपना करीना पक्षन चंगबा यादबा लम लैबा थिंगबा असिना सिंबगिसि तौगे हाबा तारगदे अखोइना थेंगलजबदा प्रोविजन अमा खक्तने हाबा लगिसे अदु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यावरिबा आर्टिकल 19 गी क्लोज 5 द यावरिबा शेड्यूल ट्राइब की एरिया ओइरगदी जनरल पब्लिक की ओइरगदी लमसे मयाम फ्री मूवमेंट फ्री द लैबा तुगी रेस्ट्रिक्शन थमनी हाबा सिप खक थेंगलजेबा अदुना तंगाई फदना कोई लमजे प्रोटेक्शन तौगे हाबा तारगदी अखोइ शेड्यूल ट्राइब ओइदबा यादी हाबा डिमांड ने कोई तौजेसी इम्फाल यारिपोल लंबी सेंबीदे हाइदुना थासी कुनमंगागी अहिंग योंगाइदके चथरखिबा इम्फाल यारिपोल लंबी थिंगबगी खोंजंग अदु ngarang manipur lengaकी वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमगा हारिबा लंबी असे इंगसोक लिसिंगनी कुनिथोय कुलुमदोगी सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मखादा लुपा क्रो मरफुगा मापनगा लाख मरफुद्रा चंग सेंगलगनी हाइना थाजबा पिरकपतगी ओल कोंबा रोड यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन AKRU COना संगसिनंबा लंबी थिंगबगी खोंजंग अदु मतम खरगी ओइना हांगदोखरे लंबी थिंगबगी खोंजंग हांगदोखिबगा मरी लेनना ngarang कोंबा खेट्री लेकाइदा लेबा यूथ गाइडेंस क्लब ता पांगथोखिबा AKRU CO गी मिफम अमदा AKRU CO गी कन्वेनर लेनिन होइरोमना हाइ इम्फाल यारिपोल लंबी असि सेंबी दबगी मायोक्ता क्लब 19 की अपुन बलुप अमा ओइरिबा AKRU COना चंगसिलखिबा मतम कक्तबा लंबी थिंबगी खोंजंग अदु वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना यामना लुमना लरोमी लोइनना लंबी असि इंगसोक लिसिंगनिगा कुनिथोय कुलुमदोगी सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मखादा लुपा क्रो मरफुगा मापनगा लाख मरफुद्रा चंगना सेमगत सागत नबा हापीरे हाइना थाजबा पिरकले मसिगिदमक यारिपोल लंबीगी नाट येक्ता खुंदारिबा मियामसिंग क्लब मैरा पाइबी सिंगी महूत सिंदुना मिनिस्टर बु थागप फोंदोकी अदुमकपु करिगुंबा सर्कल असिबु पुरिबा वर्क्स डिपार्टमेंट की इंजीनियर अमदी कॉन्ट्रैक्टर सिंग यावना मिनिस्टर ना पिरकलिबा थाजबा सिंग असि थबकता पांगथोरक्त्रबदी AKRU COना हेना अकनबा खोंजंग चंगसिंगनी हाइना खंगलखी की अथुबगी ओइना टेम्पररी मेजर ओइना लंबी चटप याननबगी दमकता लाइबा कोई इम्प्लीमेंटेशन नुमिसिदगी कोई अथुबगी ओइना चटप याननब सेमबा सोइदना तुसो हवलगे हाइदना थाजबा बिबिरे लोइदना कोई हाइरिबो सिंग असि थबकता सोइदना दोपिरकनी हाइबा कोगी साइटिग असे पथाजबा थमदरी अदु मुसिदा नतना कोई करिगुंबा हाइबिरेबा सिंग असि थबक ओंथोरक्तबा ताकपीरीबा मतम सिंग असि थबक ओंथोरक्तबा तारगदी अखोई मसिगी तारकपा तुंग तारकपदसु हेना अखोई जिंगसी जंजरिबा बंजे सिदगी हेना कनबा अखोई खुंगेन जंजरकनी कइगुंबा पांगतो हाइबिरेबा सिंग असि थबक ओंथोरक्तबा थोगदी अदुगा लोइना होजि फोगी ओइनदी अखोई यानरिबा पिरेबा अखोई कमिटमेंट सिंसिगी मतुंगिना अखोई कोक्जरबा मतम कक्तबा बंदु मसि अखोई मिकुप सिदगी अखोई हंदोक्सरे हाइना अखोई मयाम फमदा अमुकहना निंसिंजरे मितै बो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहनबा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री दा मणिपुर लेंगाना रिकमेंडेशन थानबा हौकिबा मार्च 23 हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना डायरेक्टिव पिखिबा दु कुकी NP मणिपुर ने यामना कन्ना यानिंदबा फोंदोरखि हाइना कुकी NP मणिपुर के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी की थौपुरिबा जंगांगलो हौकिबना थादोरपा चेरोल अमदा खंगलगनि ngasi yu angan bada more ward number 6 amadi 7 gi lona bada more turewama maitai laikai gi changfam da leiba thong amagi makhada khujai lok turel gi khongnung da asi bahak chang ama taduna leram lei mayoy adu more ward number 7 gi manung chana leiba kanan veng da gi saimin thang lufeng elas thang boy sahi kun ganipa apokpa lekhidraba saila lufeng ne hairi maha ngarang numidang pung 10 rom tarakwa duai da mayum dagi thokibadagi hanjalaktadana leiringai da ngasi ayuk asi bahak chang oina taduna leiram bani hairi पावसी फंबगा मोरे पुलिस की DSP CH अनन्ना लुचिंगबा टीम अमना लाक्तुना असी भक्चांग अदु लकोतुना मोरे पुलिस स्टेशन दा थमख्रे थौदो असिगी मतंगदा मोरे पुलिस ना केस अमा रजिस्टर तौदुना थिजिनबा हौख्रे
Imphal East Manung Chanba Information Technology Hub Sanabagidmak Tongan Tonganba Village Mari Konta Halu Mantripukhi Chingmairong Nongpok Amasong Maitei Kairangi Lam Khara Loksinabagidmak Miyamgi Oiba Public Hearing among Asisu Mantripukhi da Pangthokre Toramadu Directorate of Environment and Climate Change ki Social Impact Assessment Unit Manipur official sing amadi Tongan Tonganba Village Mari ki Hub Asi Sabada Sokpa Patadar Sing Susaruyaki Puna Ekar Samagi area da Sagadariba Information Technology Hub Asigi Oina Konta Halupta Lam Ekar Yakai Mari Dasmik Mari Ani Nipan Mantripukhi area dagi Ekar Ahum Dasmik Mapan Sino Manga Chingmairong Nongpok dagi Ekar Kunga Manga Dasmik Manga Sino Mari Aduga Maitei Kairang dagi Ekar Taraga Tare Dasmik Tare Anini Punna Patadar Chamriga Taragi Lam Sokli Nasigi Mipamaduda Patadar Singna Makoi Makoi Oiba Motsing Fongdoki Patadar ayambana ningthizana Siem Saruraba Yum Inkol Kaya Yauna Maram Oiraga Lam Pining Dabaga Loinana Hoji Lainariba Mafam Asida Adumak Lining Bagi Apamba Kaya Fongdok Naraki Sarkarsina haibamna chingtam manana saphat minagadam chingtam manana saphat minna ni haibam wakam thamiga sumaina lawai ge imphanga sisu manana thambibida kaibra ai duwe ba wahang ko asigum tangdi khoi so thangjaningi ya khatang sa thar kan dai koina sumba hap kaya semaga development la ai ba corona manungda kaya muaki Bazar manung da pot laiba phangtide bazar manung da pot laiba phangtidi kaidaki mayam se amang anga punsallati corona narakani habe aki beleidana bazar ban tawki hangwa mafam kali hena eco friendly wegeda ba lai isu tambada nungai geda ba IT gi sata singduna laiba matamda study tawdu nungai geda ba yamna tikpa adu mafam si khandi bida kai kaige ana isu dum hajare wajimu Mantripukhi da secretary su shani hai ba RBI jo office shani hai ba headquarter police su shani hai ba ITF su shani hai ba IIT su shani hai ba IS asijama IT amasu le asi su shani hai ba masida loina ma campaign wena thamani ato phalla thamba yade bi rule nama leibra sarkarna masi kali manam ji sumaina khanbira tono Tamenglong District ke Manung Chanaleba Puilong Tamaida nominini chupna chatharakpa Puilong Meadow Campania Wild Mushroom Festival ngarang loisan krai Imphal de kilometer chamaga tararom chatlaga Tamai subdivision ge Manung Chanaleba Puilong Khul asida lariba miyamgi putning chingsinba ngamnaba chingsang singi saktam amadi mafam asigi akoibada marang kaina fangliba wild mushroom singbu miyamda khanganabagi wakhalonda da Mukilong di Express na Puilong Village Authority LNC LNKR Save the River Foundation amadi Liangmai Nature Club ko kusamnaduna numit nini chupna chathakiba festival adu Outer Manipur Parliamentary Constituency da mire oinaba sem sariba Dr. Ellison Abonmaina athoiba mithonglen oiduna saru yake Preserve Nature, Celebrate Nature haiba thimda jagoi isai kaya loina na pangthokiba thorom aduda Dr. Ellison Abomaibo Nature and Tourism ge brand imagery oina amasong Lungse Ministry ge Director Warongbo Nimaibu Sep Puilong Meadows ki Ambassador oina lakthoki thorom aduda athoiba mithonglen ki warol piraduna Dr. Ellison Abomaina Nature and Tourism ge brand imagery oina Puilong Meadows ge phajaba sing Malem gi miyam da khanganaba hotnagani haiba wafam sing phongdokpaga loinana mafam asida fangliba wild mushroom singbu yokhatuna chahi khudingi festival asi pangthokpa ngamnaba hotnasi masina lamdam asigi miyam da achauba semilongi kanabasu piba ngamgani haiki tabada yamna tujungba amadi angakpa ama oina mioi tare leibagi manungda mioi manga mit udaduna yamna wana hinglamba nungoi awang lekai da leiba sorok khaiba manigi imungda like minded group LMZ Manipur senduna group asigi advisory board members oiriba cancer survivor KK Wahembongi mabok numit thoronga mari leinana lupa lising tara manga romgi nongmada sangdraba yadraba asa athak sing amati seloina lupa lising manga tembang duna imung asigi awabada saruk yaraduna KK Wahembongi mapok numit thorom pangthoki baga loinana Imung asigi miwai amada Chief Minister N. Bilena Paliba Lengak asina chanaba thabak ama pibiu haina like-minded group LMZ Manipurna Manipurgi lengaki putning singsin kray. Ngasi thoromadugi matangda wafam kaya fongdokladuna matam koina cancer haiba anaba asina sagonaduna hingliba All India Radio Imphal gi announcer su oiramba aiba KK Wahengbamna fongdokibada kumja lisingani tara maridagi cancer haiba anaba siga sagonaduna hinglaki. Ngasidi aiha cancer anaba si
sagonaduna hinglami haiba kauktoktuna lamdam asigi awa ana khudong chadraba singi mafamda angama mateng pangbagi wakhalonda miyoi tare lebagi manungda miyoi manga mit uba ngamdraba marup sorokaiba manigi imungda tembang thorom asi pangthok chabani mamang sahi ing kumja lisingani kuni thoi dasu mit uba ngamdraba miyoi kunlom da aigi birthday ga mari lainana pangzaki masigi mamang ing kumja lisingani kuma thoi dana rims hospital da laing sathariba cancer patient nya khairom da mateng pangzaki asiguma thorom asi Makadana su leptana sathajagani ngasigi thoram asibu mapung oina like minded group LMZ Manipurna thaudang yabiba asigi damak tawima khangbu uchari haina phongtorali hojik pawgi maraktana atimber pe amta longminasi Mega Open Debate postponed. Mega Open Debate on IRA Finance Ponzi Scheme or not, to be held on 26 April 2:30 p.m., organized jointly by Elite TV and the Frontier Manipur, has been postponed to April 30 at 2:30 p.m. Inconvenience is regretted. Investors or any individual can ask question live or send question in advance. For more details, please contact 7005606515. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come at Mason open for 2023 and 24 session. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibibra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi putong chaba pizare Akupa marol kidamak contact tobirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong chaba si mangan bigano ngasi mag-contact tobirau terms and condition apply The pinnacles of success. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School. Excellence in Education. Breaking matungda taram lokchari. Hawkiba pung kunmari asigi manungda India da COVID-19 positive oiba case anoba masing lising mapanga chahum ga yankai manga thengnakhre. Nakalamada active case ki masing lising yankai tareka chamri ga tarada hantarakpa thengnakhre haina Union Health Ministry gi maikai dai khangalagle. Ngasi ayu pung nipan phawda Kerala da laina asina maram oiduna miyoi taruk sikhiba yauna punna India da miyoi kunga taruk laikhitre miyoi kunga taruk asi tharaga hojik phawda laina asina maram oiduna laikhidaba apunba masing lak manga lising kunthra mathoi ga chamri ga kunmari sukra hari hojik phawda laina asidagi fagalakiba migi masing gi changna chada marfudra nipan dasmik taruk mapan jaure hojik phawda laina asidagi fagalakiba apunba migi masingna kromari lak nifu humdoi lising kunthra manga ga jamapan ga humfudra tare sukre laina asidagi ngakthokna bani haiduna leibak sinba thungna hojik phawda chathariba hidak kaptopagi drive asida COVID-19 vaccine dose kro chaniga kunga lak humfutaru kapthokre Hojik irang thokliba Sudan dagi India masa sarakna lising amaga chamarom operation Kaveri gi makhada puthorakre hari India gi mapan thauram puba ministry gi matungina ngarang India macha chama kunipan tarulak suba tangkak ki oina Sudan thadokre
हारिबा सि थारगा इंडिया की जहाज अमदी इंडियन एयर फोर्स के एयरक्राफ्ट सिंगना पुथोरकिबा इंडिया मचा लिसिंग अमगा चामरोम सुगतरे मिनिस्ट्री के वांगलोय अरिंदाम बांगचिना हाय इंडिया एयर फोर्स की फ्लाइट नंबर C130J नंगरांग नुमिदांग सुदान की हितांग फमदगी जेदागी दमक इंडिया मचा चाम कोनिपान पुथोरकी मसिगी ममांगदा हाना पंदुना लेरंबा इंडिया मचा चौंगा सुदान की हितांग फमदगी तांकक अनिरक थोकना पुथोरकी चरगसिदा इंडियन एयर फोर्स के फ्लाइट नंबर C130J दा इंडिया मचा चाम कुंठा तरुक अमसु सुदान की हितांग फमदगी पुथोरक्तुना जेदादा थोंगलखरे मसिगी मथक्ता सुदान की हिता फमदगी INS टेक की खुथांग इंडिया मचा चनीगा मरफुद्रा तरेसु पुथोरखरे ngarang इंडिया मचा चहुम गहुमफु सुदान दगे पुथोरकी बगलोइना न्यू दिल्ली दा ऑपरेशन कावेरी की मखादा टेक तकायदना थोंगलखरे मखोय बैक थोंगलबदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स B मुलारेधन ताराम ओके All Manipur's Film Makers and Producer Association Amfifa na sinduna ngasi Kiamgai Youth Popular Club KYPC Kiamgai Haibung Mokong da Green Manipur haiba team da tarulak suba Amfifa Football Cup 2023 pangthokre ngasi football cup adu hojingai da March Sports contingent singbo thorom aduge chief guest oikiba Republican Party of India ke National Secretary Maheshwar Thongnawjam na salami okay ngasi ke thorom adu da Amfifa ki president RK Chandrakumar Film Forum Manipur ki chairman Laimayum Surjakanta Sharma amadi KYPC ke president N Kisan na Chingbana president amadi guest of honors oina saru yake ngasi ke exhibition match oina Amfifa amadi Film Forum Manipur ani ki marakta sanakhe Isado ay memang di kaji ay isudo memang di kaji mati drag saya si kamasyo apila kanghalu isi makoy matam sari ngay da home da thamdena makoy kalay da kamay to raga kedaraga yadi na organization na amam manipura private ke lari da bin ke lari masih kana raga kuchi se tum future dana ba to kunna bala mirasi api bagi kamay pa promotion wa kajen jage namduna tele layo mayam si tasing na hare ay sa musu user na khangi nongmata phajana punba phangde karon kande get together way akoi ki artist marakte ina traga cameraman amakoi damagi luhom ba ma leibada na traga sosti puja de get together ito way sing aya matam adu ke dawe abimpa football match na abimpa na sinbira tuna sumaina ai koi ki shooting lepaga get together hai tare mayam hene nusina bagi koi film theater ni dil leiba mayam leibi members ram se hene tinaduna kay wat ide kay tori ki nang dumari ban he kumai mai tori film se kumai tori film is journey se kumai tori gi hai bagi nusinabi bondage of love hai tare nusinabagi kay hai tare yamna choba thukdang ama abimpan lobi ba hai tare masida yamna thagat ningai ni South Asian Kung Fu gi mijeng makhada India na yumbu oiduna India gi Goa da lakadariba June thagi taruk tage Nipan phawa pangthokadariba second South Asia Kung Fu Championship 2023 da saruk yanaba Nepal gi team semnaba trial cum selection ama Nepal Kung Fu Association senduna Nepal gi kamando da ngasi pangthokre trial selection adu da players nupa amadi nupi punna players yankai amadi official om khankre hariba Nepal team masigi chief coach na Chandra Maharajan oigani hari hariba tournament da Nepal Bhutan Bangladesh Sri Lanka India Maldives Afghanistan Leibak tarettage Kung Fu team singna saruk yaduna Sanda Tolo Taisi Tuishu Suizao Winchuang Kigyong tonganba Kung Fu event singda athoi hen tanagani so hari Elite TV News channel asigi oina miyamna email ko thangda e-pau thabirappa matamda email address info@elitetv.in da thabirakna bakhangan chari masida sunatana Elite TV da e-pau phobina baki oina phone number 9402890982 da e-pau phobirakna bakhangan chari miyamna su Elite TV ge YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da su follow tobina bakhangan chari aroi bada maru eba pau amukan isari Prime Minister Narendra Modi ki Man Ki Baat ki chama suba episode mai pakna pangthoknaba BJP ki national spokesperson Dr. Samit Bhatta yauna BJP Manipur ki awang bathaki mifam ngasi pangthokre
IPSA amadi Dark Day Observation Committee na sinduna kunmaga mangarak suba Dark Day Observation thorong pangthokre. Maitai bo Scheduled Tribe list Chanava High Court of Manipur na pikiba directive adu Manipur lengangna thabak ton thorok trabadi SDD CM na akan bakungjang kaya sangsalagani hari. Works Minister Govindas Konthojamna thajaba pirakpadagi Imphal Yaripol lambi thinglambagi khongjang handokre. Amadi haukiba pung kunmari asigi manungda India da COVID-19 positive oiba case anoba masing 8,850 mga thengnakre. Matang asida Elite TV na sando saban numidang warang gipong mga gi Manipuri Paulo Sanjari, biyang tabiyo po na mo po, Rishikesh Naurim na, amukahan na Kurum Jari.